Matthew chapter 27. We will read in the Samoan translation verses 32 to 54. Mataio lo nam ta upu e lua sfurfitu, toru sfurulua i le lima sfurufa, o le atatou faitau fea wawa i ai. Whaafafonga ia fionga pa ia lo tātou atua. O lātou o atu, ona iloa ile i lātou o tangata kurene, e ingoa i a Simona. O lātou whaatau anau i a te ia avelo na sa tauro. Ona lātou avatu lea i a te ia le waina ua whewhiloi ma le la au ona. Ia inu ai, o tofo e ia, a ua le mawhai ona inu ai. O lātou no nofo i le mea, ua leo i a te ia. Ona lātou whaasa tauro lea whaatasi mai ia, tangata whao mea e tō lua, o le tasi i le tūtau mtau, ma le tasi i le tūtau anga vale. Ua whaapea mai, o oena, o le peti i le malu, ma toi whaia i aso e tolu. Ina whaola ia oe ia te oe. A whai oe o le alo le atua. Ina alui fo ia i le sa tauro. Ia whaola i si tangata. E le mawhaia e ia o na whaola ia te ia. O le tupu Israelu o ia. Ina aluifo nei lava o ia i le sa tauro, on tātou whātua i lea ia te ia. Ua whapea fo i ona tau emu ia te ia o tangata whaomea ua whaasa tauroina mai ia. Ua lata i lei tūlai tolu. Ona alanga i leo Yesu ma le leo tele ua whape atu. Eli, Eli, lama sapatani, olona winga le nei. Lo watu wai, se ale mea ua e tūla fua i maiaiau. Ona mo e lo ai leo sola tou, ua tango i leo momi, ua fufui ai le vineka, ma tuu i lunga i le pitola au, ua whaainu i a te ia. Ua toe alanga Yesu ma le leo tele, ona tuina tuaile e ia o lona nganga. Wanoa fo i tunga mau, ua toe tutu mai fo i tino tangata pa ia e to tele na momoe.
e moni o le alo lava le nei o le atua. Ia whamania mai le atua e na fionga o tātou whaitau mwhaalongo iai. Ma ia tū mau atu i le atua le vi inga, le whaamanu, ma le whanetanga. Nei maso uma se ia o i le whaavavau lava. Amen. O le launga i le suafa mamalu o le atua tolu taspa ia le tamā le alo ma le nganga sa. Mo le matua o mawhauwhaunga, mo le aso Maliu o le nei tausanga, Mataio e lua sfulfitu, a o le whai unga o le whai upo e lima sfulfa. O iai upu nei. E moni o le alo lava le nei o le atua. Truly, this man was God's son. O le manatu au tū, o le aso Ataiao, o le aso Maliu. Puapuagatia ma le mamalu. Puapuagatia ma le mamalu. Mystery and Majesty. O puapuaga na feagai ma Iesu, ua whaailoa mai ai lona mamalu. O lona mamalu, o le alofa, o le atua, na alai o na awina mai Iesu. Le mamalu ua puapuagatia, ona o le whaolatanga mo i tātou umalava. Le whaolatanga mo le lalolanga. I le tala le aonga sāma le Autalavou i le afiafi nei. O puapuanga o ongo, ma le tūlanga ese na whitaiai ma Iesu. O lona soo lava, o le aia whaalata ina o ia. O tua inga se na whawhau e o staulanga sili, ma toe ina o lona lava nuu. Tua ina a Iesu, ma mori tuai ia Pilato, ina ia fasiotia. O le ala langa, a tangata o lona lava nuu, ia fasioti ia te ia, e ala i le whaasa tauro, a e Tala parapa. O le sasa ina, o le whaaluma ina e fita, o le whaaluma ina e le motu o tangata i upu whai, a o tau Iesu i le sa tauro. Pua ngā matui, ma leonga. A o naiva ainga i le tala e te matau, i le tau tuu māma ina o na pua ngā, o le tau mawhai ngā Pilato, e la vea i Iesu mai tua inga se. O le avea i mai a perakala na vā. O le amo ina e Simona le kurene o le satauro. Le ngā luenga lofa tina i a Iesu, i le waina ma le vineka. O tau mawhainga e au o na manatua pea. Peitai, o le ono sa ia Iesu o na puapuanga, ua manino mai ai lona alofa tele. Le mamalu le na, lea na mori mau i ai le taitai o le toa se lau. A au wa ai ai la loifo o sa tauro, e moni, o le alo lava le nei o le atua. Lea fo ina mori mau i ai o sefa le Arimateia. O le ana le tuunga mau na ta oto ai Iesu. Lea fo ina mori mau i ai nei tina. Awa o nisio i la touia.
Na ala usu e ave mea manongi, ma te ufunga la au mo Yesu ilon tunga mau. Lea fo yo la tatou toe mori mau iai, o le fesili. Pe matai te tadia, e moni ma wha maui, o Yesu lava, o le alo o le atua. Truly this man was God's son. Those words by the centurion summarizes the theme of this year's Good Friday, misery and majesty. Later tonight, the performance by the Sunday school and the youth group will highlight the web of agonizing miseries Jesus endured with tremendous resilience, which explicitly revealed the majestic love of God for you and I, for us all, and for his creation. When you watch the performance, just contemplate the question, will you admit at the end of this service that Jesus is truly God's Son? Amen. Tātou te tālu. E pa ia. Lau fio le atua tolu tasi. O lau mamalu ma lau pa ia mātou la ngona i le nei a fiafi. A wae te a wai ma e whaatasi ma lau nuu ma lau ainga, ma so se tangata e tāpuai i lau fio. Whawhetai tele i le soifua ma le ola o le nei ainga lotu. Wo ma e masani wo mātou whaatasitasi le tāpua inga, se i o mātou pati patia, le whamanatuina o lau tāulanga soifua, e ala i lo walo pele e to tasi o Yesu Keriso. Whawhetai le tua i lo walofa. A wao lo mamalu le nā ua whaasoa mai ai le lei ma le manuia mo i mātou i lea aso ma lea aso. Whawhetai tere le tua i lo mafutaina o le nei ka le sia ma le ainga lotu wo ma e masani. A wao le poto i le nei a fiafi e le masani ai. A ua whaamatala loto lo wanganga, ina se i o mātou o mai whatasi, e si ia e le tāpua inga e vi ia i lau fio. Whawhetai a ua fionga o mātou whaitau ma whalongo iai. Whawhetai le ngā ruenga mana lo wanganga na te whaamala malama. Ai siri la mātou whawhetai. Yesu Keriso lo mātou ali i o le na puapuanga. Ina ia mātou i loa mamala malama. Ma ia mātou wola i le mamalu o lo walofa ma lo wanga leite. Tu maula ia i lau fio le vi inga. Le whaamanu ma le whane tanga ma i le nei ka le sia ma le ainga lotu. Ma le aupa ia uma. Mātou te tālo le li ia i le nei a fiafi. Ia e whaamana ina le nei tāpua inga. I le whaamana tuina o le tarisuanga alo mātou walii. Tai nane fo'i o vi inga ma pesenga. Tai nane fo'i le whaatinonga le aonga sā ma le Autalavou. Whaalau tele i nai le fe au o le nei a fiafi. Mātou wala au ia e whaamanuia. Ta māma tina mātutua ma lo nuu ma lau e kale sia. Whaamanuia i e ua le maua le apanoa mātou te whai tāpua ingai. Ia e whaamanuia fo'i reri ie. Ia i lātou uma ua le maua se awanoa e tāpua iai. Ono puapua ngā ma whaingatā o whea ngai i de soifua ma le ola. Mātou te tālo reri ie. Tātou lava ma lau fio i le nei a fiafi. Ina ia i u le nei tāpua inga. I le whaasiri ina o lau vi inga.
o lo mātou toi mana o lo mātou atua. Whamangalo I mātou umalawa. E ala I pupuanga. Male mamalu o Yesu ke riso lo mātou ali I to tasi. Mātou tatalo e ala ia Yesu lo mātou ali. Amen. O oe nā le tangata pese so o ai.
suanga pa ia lo tātou ali o Yesu Keriso. O uso pele, whaafafonga mai ai le whaatonunga o le nei Sauniga, pe ona mau mai le apostolo Paulo. O la Paulo, o au foi na o maua mai le lii le mea wa utu ina atu ai i a te autou. O lea lava po na whaalata ina i le lii o Yesu, na ia tango ai le areto, ua ia whaafitai, o na tofi ai lea mawhai atu. Ina tango ia ina ai. O lau tino le nei wa tofi masui o autou. Ia autou whaia le nei mea mwhaamantunga i a te au. Wa ia whapea fo'i le ipu, ina ua uma o na ai ua whapea atu. O le ipu le nei o le whea ngainga fau lea i lo utoto. Ia autou whaia le nei mea mwhaamantunga i a te au. A wā o aso uma tau te ai le nei a reto, ma whiinu i le nei ipu. Tau te whailoa tuai le Maliu o le rii, se i a fio mai o ia. Na mumuala la tau talo o le whaafitai. La tātou talo whaafitai. Le atua siri e se, whaafetai i lo mamalu i lo walofa i lo wanga le lei. Na e awina mai ai lo mātou wari i whaola o lo walopele o Yesu Keriso. Ina ia whatau nuu le saorotonga mo i mātou. Whaafetai Yesu Keriso lo mātou wari i. I laua o onga ina ia mātou whaia pēa lau tari suanga pa ia. E whai ma whaamanatu o loa lofa mo i mātou, mātou tatalo. Ia e whaamanuia lava. I le nei e ka le sia ma le ainga lotu i le nei a fiafi. Whaapa ia lau tali suanga, whaamanuia le areto ma le waina, whaamanuia au ti a kono, ia stu mau pea lo wanga le lei ma lo walofa ia i latou uma o le atalia. Whaamangalo mātou se seo no Yesu. Amen. O lea lava pōna whaalata i nai lo tātou alii o Yesu. Na ia tango ai le areto, o ia whaafetai e pei on tātou whaafetai ai nei. O na tofi ai lea ua feta lai atu. Ina tango ia ina ai. O lau tino le nei o tofi masui o outou. Ia outou whaia le nei mea mawha manatunga i a te a. O le awha pe fo'i o no tātou whaia. O le atau au atu le whātusa o le tino o le tātou wali i a whaia maua. Tā ofise o tātou tadia whātasi. Tūrai mai. Ia whaamanuia le atua i le ngā duenga. Moli atu o lono tino. A wā o na tangata whaatutua atu ia ma le manuia o le ri. Tātou pese se lautoru sufuru. Se lautoru sufuru pese.
Le whātusa o le tino o le tātou ali ina tofi mo I tātou. Talia I le nganga whaafitai tau mawhai ai. O mauna o lātou ai, o na sitia lea le le ipu I luma o na uso o ua feta la iatu. O le ipu le nei o le whenga inga fau lea I lau toto. Ua wha malingi ina mo le wha mangalo ina o anga sala tangata I totele. I au tau whaia le nei mea ma wha manetunga I atea. O le a wha pia fōi o no tātou whaia. O le a mori atu le whaatusa o le toto o le tātou alii. A e maua tā ofisi o tātou talia whaatasi. Ia manuia ngaruanga. Pese se lau duas futoro.
O le ipu le nei o le whengainga whaulea i le toto o le tātou alii o Iesu Keriso. Na whaamaringina mō i tātou. Taunga mawha i ai ma le ngā whaftai. Se o tātou te tālo pēa. Ma u lava le tele na wao lo alofa ma lo wha maoni lo mātou atua. Ma u lava puapuanga na savalia e lo mātou alii o Iesu Keriso. Ina ia mātou la ngona lo na alofa na wā. Whaafetai tele le ali ie lo mātou atua. O mātou tari sua whaatasi ma la uafia o ile neia fiafi. O whaamanatu mai o mātou loto ma lo mātou whaatu atua. Le moni o lo alofa. Na mātou te tālo lava lea. Tu mau mai au whamanianga i le nei a inga lotu mau tangata whātuatua. I lato uma o whamanatu le aso Maliu le nei a fiafi po le tae malama a tae ao. Ia i ailo alofa ma lo wanga le tele. Whamanuia o auna ti akono sa wheangai ma le ngā duenga. Whaamanuia le o ma le whaletua sa tā pena le tarisuanga. Whaamanuia i mātou malava le li ie. I lau mamalu ma lau sili ese. Mātou tatalo e ala ia Iesu Keriso lo mātou alii ma lo mātou whaola e tōtasi. Amene. Pese se lau ono sfutoru. Pese se lau ono sfutoru.
taimi lenei o le whaatinoga le aoga sa ma le Autalavou e whaalautele atiri ai le upu o lenei afiafi o puapuaga ma le mamalu o Iesu sauni mai loa le tatou aoga sa ma le Autalavou. Tala o le au tau sina mai no i ai. O
Eteuati. Ua whaeroa mani muai no na mamalu. E mamalu na lea o Etua. O nā lofa. Ina e tātou maua leo na whaawhanu. Misery and Majesty. The performance you are about to witness focuses on the last few scenes of suffering Jesus endured in Matthew's Gospel. These miserable scenes include the last Passover supper, his trial, crucifixion, and his burial. The misery Jesus tolerated with great strength reveals the majesty of his love in order for us to obtain eternal life. Ona taotoa e mea o Yesu, I tama mafa whatasi ma ona so. Nā whiai mai uta e se kara, e so o na ia whaarata I na Yesu. On the evening of the feast of unleavened bread, Jesus reclined for the Passover meal with his disciples, including Judas Iscariot, the one who betrayed Jesus. Mataio lau fio. E ali no mato matua. E tupu le lami, ma le lami. E na fua ina mea ai mawai mo mato. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who brings forth food and water from the earth. Amen. Emoni, o te whai atu ia te outou. E whaarata ina au e so outou. Truly I tell you, one of you will betray me. Surely not I, Lord. Nor I. Daly o Aoga. O lea ki fui whaatasi o Maliu mai le tānoa. O ia lea na te whaarata I nā. The one who has dipped his hand into the bowl with mine will betray me. E anga lea te rio le tangata peiru tūsia I a te. A o le tangata na te whaarata ina lea te rio le tangata. Oi tāna wha I a te ia. Me rei I a tangata. E ana le whanau mai mo ia. The Son of Man goes as it is written of him. But woe to that one by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that one not to have been born. Aoga. Surely not I, Rabbi.
Papa. You have said so. Inatamuia. Inaai. Awaru tino dele. Take. This is my body. Inai nuia o tō upua iai. O wau o toto de de. O le toto o le whea ngai ngā kua. Whawali mira mo te mate o te. Whama harawani a Alesana. Drink from it, all of you. For that is my blood of the covenant, which is poured out for many, and for the forgiveness of sins. O te mai atu hoki a te oto. O te me to idu I le nei fua o le vini. Se me o oi lea so te waina fu whaatasi mo uto. I le mamalu o Tala. I tell you, I will never drink of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.
E tau pule ai lea o te awa si tau na siri uma, o tae ina inu. Ina ia whasi o tia Iesu. O la tau noa noa o ia. O la tau tai tai atu lea ia Iesu. O tupu atu ai ia i atu lea i ui. When morning came, all the chief priests and the elders of the people conferred together against Jesus. In order to bring about his death, they bound him, led him away, and handed him over to Pilate, the governor. O ea tupu te Mataio taio. Are you the king of Jews? O ea tupu te Mataio taio. Ah? Are you the king of Jews? Ah? Ah? Tato ave a Pilato. And he pule. Let us take him to Pilate, the governor. Are you the king of Jews? Are you the king of Jews? You say so. Have you not heard of all the accusations they make against you? Aso o le tau Sauniga, o le paseka i tani. E masani o le tatala e pilato i moto tangata. Se tasi wono no tia lato te moto ia. Wana poia. Sai aia te lato. Le tangata no wā o no tia. E mua ia parapa. At the Passover festival, the governor was accustomed to release a prisoner from the crowd, anyone whom they wanted. At that time, they had a notorious prisoner
o te loto i ai. O te Tala i na atu te o toile nei to Sauniga. O pārapa ea. O Yesu, leo e moe a Kirisu. Whom shall I release for you in this festival? Barabbas or Jesus, who was called the Messiah? Ata veseli mai, i lato. Tani mai. Te tala me pārapa. E whasataro e Yesu. If Pilate asked again, say release Barabbas and crucify Jesus. Pilate, your wife Procula, she has sent me to tell you, have nothing to do with that innocent man for today. She has suffered a great deal because of a dream about it. Oi sora ua, o te lotu i ai, o te Tala i na atu te oto. Which of these two you want me to release for you? I'll ask the Lord to pray in Yesu. What shall I do with Jesus? Michelle, I'll show him and have a way of life. Why? Why? What evil has he done? O te mamalu i le toto le ni tarata. Which I hear lava oto. I'm innocent of this man's blood. See to it yourselves. Release Barabbas. Crucify
solo, pahai Golgotha. Ole whaasata roina, pale wharewa sina Yesu. The procession to Golgotha, the crucifixion of Jesus and his burial. He saved others. He cannot save himself. He is the King of Israel. Let him come down from the cross now, and we will believe in him. He trusts in God. Let God deliver him now if he wants to. For he said,
I am God's son. Eli! Eli! Lama sabatani! Lower to where? Lower to where? Say hallelujah to love for yo. My God! My God! Why have you forsaken me?
Yeah.
se o Yesu Keriso le na Puapuagatia le mafutanga malawu fio a nganga pa ia I lunga o I latou manei malunga o le lalolangi na e whaia nei e o I le whaavavau lava. Amene.